ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kynduh trap Aceh National Movement kumshibin taban bud din biang yakimat Jingdawa ya ka bakalet ban penlong ke jingaki Hanm ba Delhi mentakasi ka Kynduh trap ubnai kelaling kot Kynduh ya ka Presiden Negeri India ke Draupadi Murmu ban penken mau ya lightly kimat Jingdawa ke bekum ka seng kelalet ban bud dakador khas office jongka Hashwa jong kini na kaliang ginong yalam jong ke Hanm klayo pedang yaki phone call no secretary jong ke president kumjuk ru no private secretary jong ke president men binti kena bekat nungut kiban le yakendu ke president jong ke India. Habiakran bak bati CTB ubalam perang karbani rayat ho bak seng kini kendu ya ke president jong ke India kandai halo lightly ke mat Jingdawa ke bagi pat ba jong ke jela ki angnut kata halo ke ILP ke kam khaput bat ke balai ke deben penrung no ya ke ketian khasi bat garu ha ke kernit bapra jong ke riti sinchar ke India. Kata penlong ya sekretari jong ke Presiden Government of India lah punya lah solution atau private secretary yang ke Presiden Negeri India lah solution. Kalau pun dia ke ngaku Presiden juga Hanm kalau hadir bah nak yang kosen menin ila bu ya ke panika seking appointment bani Kynduh juga Presiden kau lightly kimat kibadai ki dawba dawsam jengkari bayar real kadang pun ini nagali menemen step uje menit pun po gubernur Pasbawan angkai yang bangi apa lah kita tes kubek kadang pun ini tolong ba kat mengut nagalian juni dikat ini ya Kynduh kita Presiden juga India ba panru ya ki identity ID yaki address phone number baca kesak baca namar ba meninhi ka step kum kinong yalam tentang mga bawa stan secretary yang ka macam sentini nila ya perkat ba hagalai trek jong kunai Oktober usam ayat pulai nila let's be ban sumit ya memorandum jong kaseng show pius jong Presiden India kalau likely ki mat ki jura jong kari penreal taklong number 1 bakas korten kadai ban implement no ya ka ILP ne ka the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ne ka ILP ka bolong ko wen ki an ki ban ya dai ni kum kilipat kabar ni kuat bersorpreng kadai ban resolve no ia ka long pending issue between Meghalaya dan Assam nomor ba ngelayo irajong ngelau 1972 lah 106 klaim putusan patikana iso bakalong bakalabat ka nomor lai kalong ba kasorpreng kadai ban penlong tim sarkar no ya tim khasi kalau pane kajingkwa jumi kum kajak penreal kum pension dong kejalam kali kalong for inclusion di khasi ankaro language to the Constitution of India knang ba pada yaktin khasi berkaro long kum kaktin sarkar kum ka jat penreal ni salam mi sipun yaki IS nata IPS but IFS nama ni sutu nama kajing bom patla ban penong anji ka tin khasi kum ka official language kalau enggak baik ini tulis real bangin say ya IS na rejong ka ri bin real maka kalau mentah bunhi ki IS ki IPS ki dai ki real bana sabar itulah
te katau san ke ba penlong ye ki ban phone ye ni ban hap ban pendak kita ki hap ban summit kita ki ID hap summit kita ki jakasa hap summit ki test report yang covid kalong ba kum kaseng mengalong pala penkre ban ye Kynduh ye ke presiden jenggal India bahkan tuklar siaka Home Ministry jo government of India badai ban I know ya kini ki lightly ki mat ki jura ba kum kari bekreo idam kam okay hai sya ya ka port impat patai tereng sutu ba gini Kynduh baik nama ba kila pa penbiang lot ya ki dokumen jun kampol point but kumbas pengken mau ba gubun ki jalan khantam haga tong setelan ini jinggal India kumka Arunachal Pradesh Manipur Nagaland kila dabio ya ka ILP kumno ban wanra ya ka jing songsengan ya ka jak pendel pai ke ka jingkali galong ba balai mangi kumki patba na gunung son gun klian pa bio haduk mentar watla ka jini ki kalabun jike ki Jingdawa labun Jingdawa ladai na kasokaru ladai na liang jung seng belang peru dan patba ro tre haduk mentar ngim sem patla iyo ne haduk mentar kasor plan kam sem patla implement ia kena ka an ke bakum kari jumrio ngilangot pa hajing sya kerkum ka jingle tes kubet jingi men simet ko laingot te kam syam ka jing pun pat ka syam hi ka jing ya discuss ka jing kan ka syam ka kam bat kwa re ban pen jenjar kai no ngilan ko sengro ngilai laingot ngilalong ready bat ngila ai ka teng sya dal hiru sya aras bawan ro mo po governor of McLeod.